hakani ke porpat ngidan ni ke ban ai biang ke buram ke jingiro ke jingo yoblay. Mangiyok biang ni ke sengi ke ban sengap biang ke ketin ke jong blay. But kini ke jinghikai ki bang hikai shapi man lagi sengi amar benang man lagi laisin citayo. Nga krenika hagarukom ke besai ke besuk ke besuki ke bangilak ban sengap. Bat nganget kalong ka jing mentoy ke bakraw ya pi baro ki baju syashkorika. Lesi ngalayat biniak baha ngalayat jerong baha ikini ki apostol baro. Bat kumbang aladep ong haki jingikai jonga ki basyakmat. Ba baro kini ki khat arngut ki apostol. Kidan la ke jong ke jinglong ke dur ke picture ke ba ngiyo i ba uji suabu jet iki ubu iki ban pen i bangi mentaro ngim ya pher lala ke jong ke jing shikring idan nrei baro ngirung hapo jong ke dur jong kini ki khat arngut. Dapi sengau thokum takan pelong i phi bapin syai. Balai bau jisu ujiet ye kini ki khat arngut. Ki badan ke jinglong ki ba dan pedeng jong ki bi i kumba ke biang dan ke bambiang dan ke ba duna dan ke ba ibiet dan ke ba kelumar dan ke ba bet dan ke ba crowd dan ke bam idan buram ro. Kini baro ki jinglong kide ki bau jisu habau jet u klem bakla ukwa ban pen i begini barok khat ar ki jinglong kidan hagi jing shikri menta hagani ke perthai tinga kwa bangan ya chikmat ya gani ke jingi kai na mga kwa ngan pendep kham kloi gani wat la ngam kren krki na mga la dep pensyai fi katugat ni ya gani ki khat ar ngot ki apostol tanrai kani ka banga kwa ngan shu ai kum ke summary lani ban shu ya na jorong ban shu pet yigini baro mangini o ke jingi kai ke jingi ngala poya du Yohanes ngala keren bakanam dan ke jingi bishari we timenta ngakwa ngini sedang pat ya ke jingi kai ke bangiyo na uniu we palusan ran utau de Philip tungin pet yo ne Philip la ya ka bangala depen in ray tangini pet yo ne Philip u yang hagadur ka bakumno na mga ladep kren yaw ne Philip bau Philip udai ubayarap ban Shem yakiwe pagi apostol udai ru u apostol ane usenran ubadan lang balu Jisu agapor bau Jisu bsa yaki sanajar tang dagi santali ki pubar artali ki dokha udai usenran ru ubayarap ya kaban penyar ya ke jing shikri Shekiwe pat kibam day ki Jew. Pinapuli kita pinlap na gospel ke jong Yohanes kul nong ko bakat ar. Na kadakot ke bar po. But u Philip uday ubriyo nga sotanat bahay gani. Kani kaday ka mga ladep keren bahay ka. Haga voice message ka baladep agapor mga keren yung Philip. Bangayo iba u Philip u udon ka jinglong ka basungotanat ba. Bahadin bau Jisu ang yagini giktin. U Philip ukuli yo Jisu u ang haga gospel ka jong Yohanes nong bakat sao. Haga dakhat ka ba pra u ang yagini giktin. U Philip u ang ha ukutray to piniyaw to kupahangi taga biyanghi. U Jisu ito ang ngalalong slam kata bat pi. Bat mempat la itu yang aku Philip jar uba yo i yang u yo i to kupa kumnu ba meong mamete tu peni yau to kupa hangi fi haka jingli ke jong Philip ngiyo iba u Philip udon ke jinglang kaba ngiyo Jinghikai shibon ba umday ubriyo uba susngap kat kaba ong lani kat kabalahikai.
namaru jisu da pipule ke khat ke banyo uang lada pila itu yang pinde itu ikpa jonga Henry nadu mentapi itu yo bapi yo iyo fi hagani ke lanong ke bakhat sao ngala keren sebang Thomas Ro kuli jingli bar ke jingli jong Thomas ke penlong yo jisu bon keren ni ke khat ke bakrau ke ta dong wang ngalong ke ta galenti ke jing shisha ke jing emde non bala banwan show kupan ritang denga ndau keren pat sebang ukpa de Philip ubakeli ke jingli baru berkwa bau jisu un pen iyo to ukpa fi u Philip abu keli ni ke jingli wang to pen iyo ni to ukpa te ke biang ingamat lada me pen is non ngi yo blay ukpa ta kata kala biang ngi buat baik me fi ke rukom perkhat ke klip riu jingi ke langkum ta hare film tip ba hagani yo Bible u jisu uwan chingani ko perthei uda pen ishai ba ununo uba yo iyo jisu ula yo iyo kupa namar da pipet ba ye ka taga jing ong jong jisu ko pen pau ba u jisu bat u blay kupa kialang kawe bet klem dan kanu kanuru ko ba wit apdang ke jing dai joki kani ka bu ong jisu ununo ba yo iya nga u yo iyo kupa kamot hakawe ke sngi pin yo ibet markhmat yo blay hadien ba pila yo iyo jisu agani ka pertai hadien pila syam yo trai kamot pila tikena ba hakawe ke sngi pin sa yo iyo trai u blay mo kupa jingi ba blay ti namar ba pila yo iyo jisu pila syam yo jisu pila syam yo kupa kata kadai ka bangan sutanat bangan itu ipi ke jinglong jong unu Philip fi nga syam bau Philip ude brio uba kham kordor le si kham power ka Bible ro unu brio ula le iki kam gi bakrao ban piniara ke jing shikri aga to por namada pipule baha uni u Philip aga lanong ko bakhat ar pipule na khat ka ba arpo ke Bible ka ong ki brio ki yawan kini ki Greek ki wan ban mani blay aga jing khawainiam ki yawan show Philip ubana po Bethsaida na Galilea bat ki kerpat ki ong ko kenran ngi kwa ban yo iyo jisu fi kat bau Philip pat u yalam sha u Andrew bat u Andrew ki le lang bro angut ban yithu au jisu kabamut ba u Philip ude brio obam dan setia ke jinglong ke jinglong kaba ngan si ong no daga ni ketien u Philip dan setia ke jinglong kaba ong ba mo namar bakini ki riu dan buram ki wan hanga bagi Greek ko mangaladep ong manin aga tu ke Jinghikai jonga ngaladep kren agi tu ki sngi ngamot manong ba ki Greek ki de ki brio ki badan buram aga tu ko ki pauna maga jingstan banwan ki Greek shaga jingiseng ke jong u Philip kadai ke ika bamla ban perkhat pi kata kadai ka banga kwa bangan wan penwan dur ni ke por babin sngot ho ban wan wat ki brio ki bakrau ki badan buram ki bestad haga jingiseng kadai ke ika ba kordor ki brio agini ki sngiru bara bagini ki Greek ki wan wat iau jisu ki kwa banyo iau trai ki wan wat ki yakendo iau Philip fi lada long hakini ki sngi nga shuong bet igani ki ktien lada ka jakum ta hakini ki sngi lada ngimdan ka donot kumu Philip nginumla ban poi shenu bat kanum yar ka jing shikri kanum long ru ka jing shikri ka ba itanat namar
teng ngayo iya gani gawai. Mana kiwan ki priyo ki bakhamdan buram. Kiwan ki priyo ki bakhamdan nam. Ki bakhampao po ke imlang salang. Kito ki ba itho iki. Ki ba yakendu bat kinengkong. Ki dakwa baha. Bakinum pen itho sanu begini tip tang paramaki. Ki da sngaw sarong kata. Ki kwa ban kontrol iki ki priyo ban bat iki. Pi lada pi puli bahai gani pi sngaw tho ba. U Philip kumangala dep ong. U adin beki wanwat beki kwa ban yo iyo jisu yo iyo ki Greek. Beriu badan pisala manong. Beriu badan genam ke buram. Niki wan show Philip usngot ho laga jong ka jin khat no blay. Usngot ho laga jong ka capacity utip ela dew eh. But utip shano kino ki beriu ki baya biang bat kini ki Greek. Nakata daw ulet show Andrew. Ulet yetho yo Andrew. O Andrew de badan buram. Ubah ke Jinglang priu, ubah ko mga ladap ong, wa Andrew dan keman, rang ba keman, dan burang dan ke personality, but dia nak kata daw, tapi pulih ba yo Philip piu iba, imat ya ladi sengawi ringkat bagi ni Greek. Ban sialam hi ki show jisum sutu tau keren net sim da, dia pay kita ke keren. Henry habak uya kendo nung kong mo usnot ho siya nung anay alam, ya gini priu ki badan buram, bakin la ya kaban siyam jisu. Ulet yalam neng kong show Andrew baru Philip ki selet yalam ni ki Greek show Jesus Christ. Fi kata ka jingka rukom syakri blay ka ba itna tam haga badan na pedeng jong gini ki apostle. Bakam simdan setia ka jing sngaw halor ni ka jing sngaw po. Kam simdan setia ka hanga mga kam simdan setia ka jing yakni ka jing tan na pedeng jong gini ki apostle. Fikir tak ada ke bangakwa banganikai fina gani ke jing imjong Philip. Lada ngabat mapingi dan kum gani ke jing shekri gani gisni. Balada dan ki beri ke bawan shafi. But fi sngot hope him la ban deal bat ki. Ki kwa ban wat yo blay ki kwa ban shekri yo blay. Handrai ke jing shekri ke jong pi ka me ha bat ki. Kidan ki wepat ki be ha bat pi gini ki me ha bat pi bat pi tip bagini ki brukin kham ya day bat kita tabalay pemialam ki shekitu ki briu ki be day khnang ba kan la ban penlong ki begin sham shisha uji so ga jingam lam tip la fi yo ine em ka ta dur hang ne nga puli ga ne ngalap ka de ga bakraw ga ne namar ki jiu yala dia ki beriu ki besngoker pangrai ki Greek pat ki beriu ki pauna start pi u Philip ulapen iya genuksa ba peniat imo kwa imo pat lo ki beriu la de usngot ho ba yala de la ule yalam hawa Andrew nga ong si ong kita ketien namar ngakwa bakan rung siya gadok no chopi. Nama kamlong yengi bangin siya ong bangi lalut, bangi day lut em. Ngidan la kajong kajing la kajing em jing. Tangin admit kita, tangin priang kita kan pen itanan kajing syakri. But fiyo ikini ki Greek ki bahokwa banyo i Jisu habakiwan siya gini ki apostle. Kajinglong jongki kapelong iki bakin la banyalam yakini ki brio so Jesus Christ. Takadaw ngidan na gini gisngi angin dan ki brio ki bakum ni pakabalang. Angin dan kum gani ki jing shikri. Kabangin omitan telai, bangin omite telai ru ki brio. Ray bangin dan utelai bayar. An pelat igi beriu begini ay. Sika jaka ga begini bandan. Banginum ki jingmat. Ngayon iya gini gisngidan gi beriu gi bom tre ban longkom ni. Ngam tip na kanu daw. Idan gi beriu gi bakwa ban kontrol lot igi beriu bro. Dene kata kadaw to ginom dan kum gini ga jing long.
kan mau pinum la ban tablet ikri si barok wei state Meghalaya barok wei po balang jong fi marwai u bleu dan la ki jong ki brio ki badan jingi dei bat ki tu ki jat brio bala fisco tho ba kam dan jingi dei bat pi bale pim rufa la ne pha iki shi ki wei pat khnang ba kan dan ka jingi trai ga bi itanat tang ka wei bakin yo i o jisu bakin shamel kata ka jingi kai bang yo no Philip tangini pet yo no brio u ba kerteng u Bartolomai ka Jinghikai ka bang yo no ne Bartolomai uniu Bartolomai dadon e shibon haka jing pule Bible jonga uni u Bartolomai ude u senran u bari labano ya uba da pau e haka jing tho aga Bible wat la tho yu u kumang la dep ong fi au Lucas kul nongo ben riu khat bakhat sao don gi banget ba uni u Bartolomai uderu Nathaniel Tengah nomnut ong kumta anrei kat kum ki nong tho ki ong kumta uni u mata hema bano uni u Bartolomai la kumno la ngim tip anrei kat kum ki jing tho ngi tip ba uni u yap kum u mata u ba shayap na ka bantau Jesus Christ la khos ni u bat la khrai khli yu kata ka dei ka jing kut jong nu brio tika ika banga kwa nga hikai la nika Jinghikai ka ba ngiyo na ni Bartolomai da pipet ba watla da pau hagata ka jing shakri ga jong ula se hagata ka jing hagaru kom tho bleu klempen jai ki apostol begin tho bo ni Bartolomai Henry la da pisngo tho i ba ni brio u yap kumu mata kamut ba uniu senran ule ke ka ba kta ya ge hima jong jingdom bat ka ba pen kinyo e ga perthai ki tu ki par ba dei na ka daw la khosni yu la khraikli yu kai tharai ke Jinghikai pinyo nanta ka Jinghikai ka long ne ba wat la da u Bartolomai u klem da pau ha jing tho Riken mau ude badon kam hapokamet ka jong trai bat nganut banong ula yap na ka bentau trai bara ka wei sngi unio e ka pan sngiat ka bakrawa beneng fikidon ki brio ki bo bleu klempen pa uburi iki Henry ki digi bale iki bakraw dene ka daw hadu mentai ki sngi dan shibon ba ki brio ki bangingim tip ki bammi YouTube ki bampau le se po ki po ka internet pertai ki TV ki jing tho le se mda pentep ki ndre pemtep akleng pertai ki dan kum kita ki pergi bakum buat Bartolomai ki ba yang shisha na ta gospel ki ba lech ki jaka ki bam dan betep ban job ki beri sotrai ki ba yat kleng ki ban im ka jing im ka ba shisha na kam tau Jesus Christ ki ba shashi tom na ka tau try mdan ba itho iki rai ngo yu blay ngok nganget ba kata ka de Jinghikai ka ba khraw ba nginum shakri yu blay ba bangin khuslai langi pau ngim pau lagi brio ki tip ngi ki itho na ki itho ngi hare tungin le bet ye ka ba blay la khat lau pen pau tang ka wei tongin yat ban shakri yo blay dakabangida shakri shisha yo try namar lada piklem paule le ni ko take a bainong jopi kan de ga kham khra ho beneng ban nganget don ki jing shakri don ki brio jong play don ki balang don ki jing shakri ki bam da pau ga pertai sikim da pau kim da pen pau ru elade and ki de pat ki bele ki crown nam ta ga ma ga jong play na ga ta daw nga kwa ga ni ko por bapin yo Jinghikai no Bartolomai ude brio bakraw ha Bible
Tingin ni pet saya wepat usenran ubadewa apostol bakrao. Uni uday Matius. Fika ke kerteng Matius kamot ke jing ais ngobah ka banau blay. Gift of God. Uday betray ke kam kumunong krong khajana ang nama tax collector. Uni uday brio kham kerpang la banau upau uni brio di bakrao. Balay nga ong ni brio bakrao namar kawai ke jing shisha kadai. Bau ni usenran udan ke jing ai nau blay. Ba unta yaga gospel ke jang. Oh yaga gospel kebakat kumu Matius. Pilap yaga gospel jang Matius. Haduk kat no kalong kebakodor. Mangiyok ban pulih ka mentah ban tip ya ke jingja agapor jang Jesus Christ. But lada pipulih bahayo ni ubrio. Number one ngan ong igini kitian. Udan ke jing ai ban tho. Udan ke jing yo i kabakham kerpang yo Jesus Christ. Udan ke jing sengutho aganugur komban tho yaga gospel ka bau tho mo. But udan ke jing ai ban tho. Mau udan ke gift ban tho ke jing ai ban tho. Ke literature ke dega bakrao palat. Ke jing shikr play. Say ke give of literature ke dega bakrao. Muddur ngi mentala dam dan nong tho ngini yo na i ke Bible. The subut la da wapsul Paul tho chiti. Ngini tip na ai gini ke jing tho baro ke bau tho mo. Na kita kadaw nga kwa nga nong ifigidan ki briyo ki ba hagini ki sngi ki ba la ban shakri u blay da kata karukom ki ba la ban tho bon baha pa Bible ki ba la ban tho maru blay kur khuyi gani ki jing shakri na magani ki sa shirta ting ki jing kren ki jano hari ki jing tho ka sa bat kani ki jing ay gani ki bakraw ka ba blay la ay shaw ni briyo fi kani ga mga pani fi kani ga por pin so tho ba kidan ki brig bidan ke jing ai ban tho idala shisha ban tho ngala jupule ki kat jangi nong ilap ki bakraw perthei kidan ki bam dan jing ai ban tho re kidan ke por ban ilap kidan ke jing la ban kren ban tho kim la re dan pat ki bam nang setia ban ilap re ki ban nang pat ban tho pin de pule ki kat jangi pin so tho adu kan no kalong ke jing ban tho ki bakraw Takadaw ngayo ibaw Matius ulong kaway naki model jong ka jing shikr play. Ublay ulapan ki iu ba untho. Mabriw di banang bastat unang bantho. But ulatho iga gospel ka jong Matius. Kasi nga siya kan mawifi ngalak karaning ini ba Matius. Habaw tho siya pang uji sunado basdang hado kabakot. Ulatho Nada pipule baha nada kumno ba ublay upenmiu da pipule ude Matius ubatho yaka rukom tho ka bakham kerpang labanong namar usdang da ka jing da ka bohikai yaka tuka yaki pateng bar hadina to usapai show Jesus Christ kumno balakhayo dei mo batho idigiri ustan dei mo batho kumno bu Jesus lent nang to shato ya nang to shato ubal sedang ruban hikai kumno bu Jesus u urung sha ka jing penshai
But kum no job. But na pipuli baha Matthias ula tho ye jing tho. Kaba kripang na ki message jong uapo ke gospel jong Matthias. Kata kadai Matthias ula present yau Jisu shaga jait ben riu bau day ke jingkular ke bekrau ke jingkermen ke bekrau ye jiu namar ula present sha ki jiu yau Jisu bau Jisu de Messiah. Fi kata kadai ke jing yo i ke bekrau ke bedan hau niu brio. Ula tho i ke jing sha shitam ke jong Jesus Christ ke rukom ke bepenia. Ula pen ikum no bau niu de ke jingkermen de Messiah belang ke jingkermen. Kata kadai ke Jinghikai ke bang kuat nganong ifi ngiyo na niu brio. Ngalap bau niu brio de brio bekrau shisha. Udah brio betray ke kam ke ba. Yo bisa ong bet. Habo Jisu le wat yo usukhat yo nang tu berui. La banau niu brio de bekarap ro. Namau ima ke tu office. Readien bau syam yo Jesus Christ. U no ia ke spa barok ke bodan. Baru le buat yo Jesus Christ. They hang tafi yo ke jing krau jono brio. O Jisu la iman ni ke ban pelang yo we ni ke apostol ke bekrau. Barbun ay u ni ke gift ke bula ban tho. Nga just ngotenat ino Matthias na mga yo baki rukom tho jong u gide ke bishai gide ke ba. Wala banang no na ka rukom tho jong u ngi khamso tho ba yo Jesus Christ bode Messiah. Ude mo u bala tho shibon ru ki sngi ke bakhatdo kumno ba kanja mo ula batai hangane ke Bible sepang kituki sngi ke bakhatdo bakan wan ke jing syukur ke jing knyu jumai gitu barakot. Ula record ula tho akata ke rukom ke babia ba bat ngiyo mentaban yes ngot ho ban ne na kata ke daw tongin puram mi ke jing ai ke badan hakini ke prio ke bekrau ke jong blai namar kini ke prio ke dan la ke jong ke Jinghikai na ke jing em jong ke kidan ke jing shekri ke perse kidan ke prio jong blai kidan ke balang ke beshim kia ye ke jing tho Dene kata ke daw tongin tip ba bau blai la ai ki bagi laban tho kadai ke bekrau kata ke jing ai yo adon preng jong fi kat bidang snap ingang niru ngakwa bangan pensilur fi la daw blai pen ki fi ba pin tho tapi sung thu pila ban tho pen mlien ban tho namar kan yarap fi ba pilong ke jingkur khushe ki bobon de ki jing tho jong fi tangini pet pat ye ke Jinghikai khndiat nau ni weipat usunran utaw de Thomas ngasutanat bai ni brio ngaladap keren bon bayu u mat ngaladap ongru ye ki ye hagi Jinghikai jonga banginum ong setia bau Thomas udai uba artin ngamtip lapin pediang neam ye kata ngamarwe nganum nut ban ong yo Thomas uba artin nganam ong dan lele do na mga tip ia kani ka mga lahikai sipila da pinas ngap bau Thomas umday setia uba artin u Thomas uday ubadawat bnia ubadakwa ban sngot ho ubadakwa ban shempang ban tip ia ke ei kabunge mday budai bishep uba mo banong ba artin day ubadawat bnia ubadati jeleo day lingba jong u Thomas ngakwa nganong ifi bangiyo o Jisu jubab yegi jinkli ki ba kodor palat aga Bible ban ngakwa nganong ifi yegi ni por uniu brio lalong brio bakrau ulawan poi hadin bu Jisu la kiuno aspeneng hadin jong balang ga beningkong apostol ki la sakma keleng ban aingu yu blay bo blay la pen ki yu apostol Thomas
baunong apostol jong ni shani she India. Anut man ong bau niu di apostol jong iro. Nama wan poi she India, ubleu legit ubun wan she India. Natagadaw ke India kadai kawai na kiri ka perthei. Haga Bible ngala manong. Kapadon apo jong kajing trai ke jong play. Ngada nget bahaya kata. Ngada nget bahaya kata. Balada ujisu upa yo Thomas. Ba unpai sya India. Ba uniap ruha India. Nganut ban ong. Ublay uladab yo ilupa. Baka India kan dega jaka. Kaban pinmi. Ia kajing trai ke bakraw. Hagawis ni. Compare lah hari India mentakanan kajing pensitom le segi Kristan kajing idu jing kerman ni kajing ya kajing ya cekmat man syukri kajing light loy ngakwa finom pek dia kata nget bagasnam kebejau halor jong lum hapo angti hachinai haga jaka po South India haga jaka ga ba u ni umato bakrau Thomas ulaya kesnam ke jong Thomas kadang ud adu matagasni batkan penmi shibon kiwepat batkan jaga ege bakraw agari India ngitip katukan negi state agari India gi badan agari revival mentah man nginget dan balaban kang ya ke ege boble sedang lang bau ni apostle nginget shibon gi missionary gi lapoi wat chani agari ke si Jaintia jingi kat nungi dap daga jing ngobram yo boble udan ke plan Lafa iki Wales missionary siya negeri jingi. But ngiyo ika gospel, ngiki kasi Jaintia ngiyo asendan ika gospel. But katno kalong ka bakraw ngi ngiyo ika gospel. But dahil kata nget baga negeri India jingi, state Meghalaya jingi. Kari kasi Jaintia jingi kirpang gadai kapadana po ki kamat choblay. But ngadakwa if iba pin yo Jinghikai bahan na kani kabang keren. Mga ibaw Thomas ulalong uway na ki sunran ki bakam kerpang haga Bible ki ba nganget bangidan kaman mi kumgi Thomas aginis ni singan hikai kata kendiat bangidan kaman dan gibri bukum Thomas aginis ni bom sunget kelumar ki bom su syakri yo blaze yo bot trong shit em o Thomas du briu pada kwa ban tip ta kwa ban da sut ho kumang la dep ong dan sibun gi bele ko masut ho ndri gi bom sut ho o Thomas umlong ta o Thomas wat kwa ban tip kwa ban sut ho o kwa ban champang ba ye ge ga ba u yo sngo no jisu o kwa ban sut ho but hadien ba sut ho hadien ba shai Fiyo ina ga Bible ba nu brio o klalang o apostol o bakraw Tadao, kan ong biang ipi nga ni kapar. Tanginom shlan ban ong u Thomas u ba artatin. Tanginom penbuat nam yo Thomas kumta. Tanginom tap ya kata ke title ke jong Thomas. Namar ngas ngole ran yangi menta bangin ong mo Thomas u artatin. Lada yangi u blay khat na kanu kertengam tip ndre blay jusin kumta yangi. Blay khat yangi ki khon ki jong blay wat apa yang ki jing bombiang baru un pelang yangi ladang inang maniat baru blay aga bakado te shwai aga bangan penkut lesingan penkut dagan ni haga ni voice message jonga ka bamenta ngine pech sayo weipat ang ni ngine yat kham kloy uta udai u Jacob u khon jong wildfires uni u Jacob udai u apostle
Uniru udan laga jong ke jing kerku lada pi pule bahayo. Dengan kuangan keren shibon jipang jong una mangala keren bon ba. Ngan shipini fi kendiat agani ke pori uni u Jacob ukon jong u Alphias. La khadru yo u Jacob ubarit Jacob the less. Ubarit lani ubadang kham kena kham samla kalak benong budang kham lengkat gerenyang lani lek siula benom dalong ubadon kam lek si tu kipor lek si kilaban khat kum taru namar bam datip sepang jong ngakwa nong ifi walai mut kum ta wat la ai kerteng yo mo dau Jacob ubarit ngas ngotenat ingani ke kerteng fi dau Jacob ubarit am tip nganur kom le ai kerteng kum ta inu brio tangini pulih ndiat ingani ngala pulih sisen ten rei nakabenta jong fi namangakwa mangan keren kendiat ingani tangini pulih ka ongkom ne How Marcus kal nang ba khatsan gi khat gi saw pho ko ang ladan ki kin thai de gi bichingo na she jingai apdeng jong ki ladan ga Mary ga no Magdala ga Mary ga kmi Jacob singa ba ga Mary ga kmi u Jacob ubarit fi uni u Jacob ubarit la ai kerteng yu nganut banong tip urit ha ka ngim nang banong andrei walit klet bawat la da urit udah lagi kemat ke joblay. Udah way naki apostle penenggini gi karar ngot. Uban sesyong haga way sngi. Haga ket ringkat baru Jesus Christ. Nda habau Jisu wan segini ke pertai ringkat bagi apostle. Ban sensyar. Unya sensyar lem baru terai. Kam lelai lada fi syakri ublay laka rit ni ke he lada fi da snow thu shai bau blay khat baru rajit ipi snow hun berkata namar pin poi syakatong choka jing em chopi compare wala ki khat yu Jacob uberit rai klem rit agi kmat choplay nganai men semi pigi katuan ne ngani ko poda ngani ko jinglo uni uyang ga durjong ki jing shikri blay dan ki jing shikri ki bom mau kiba rit si kimda he kimda dei kita ki balong mega mau kimda kita ki mega church regi dei ki balong ki balang ki berit ngakwang anong fi ga ko pom lei la pirit na bi he ha ga bible blame pe ye ta u pe ye ka jinglong jong ka to ga jaka but baro mi dei ki badana ga met chong trai but ha ga we ga sngi ni shonglang ban sin shar lemar trai ha ga ta ga hima ka jong u ga bon sawan na ga ta ga daw na kerpat ga ni ga por bapin Priang ini ke Jinghikai. Walit syepting lagi beriu gi khat ipiu baar tatin. Walit syepting lagi khat ipiu babam sap. Walit syepting lagi khat ipiu barit. Namar kita bar khat kinum dan jingmut lagi bisngot ho tang kawai. Bau klem khat ye kita ki wei gi ba khat ye ki kumta. U khat ipi. Syaka jing khat ka ba kraw ka joblay. Masngongo yu play wala jet yu Thomas wala jet yu Jacob uberit bat nga kmi lan tiba kani ga Jinghikai ka long ka jingr khu ko kraw i ga jing em jofi tangi ni tuai no agani ka par ko pada ga jing kemen nga ai gani ka ktien ga jame shi breo bat nga da yo iru kan try ba kan long ka jingr khu ko kraw nga duaya play ba men pelong kan try
Ya gani ke Jinghikai ke bangishim na gani apostol. Bakan long kan nong remi ke jing syakri belai jani. Bara belai ngada kerpat. Bamen penjanai gani ke Jinghikai. Kenang bakan long ke jing mentoi. Ia gari ke si Jaintia. Bada baro kiba yo sengau. Kiba sengau to ika. Ngai ngu ime try na margani ke por ke bekodor ke bama ayangi. Ituai kini baro daga jingai daga kerteng ke tong Jisu. Amen. Amen. Blame kur khui fi ko blai shibon.